malolo so i fua manuia i nei tai au fou. Natu sa tatou mou se marolonga file mo le pongisa. Ala viinga o le tua ni nei tai au te fia o folofa mfata alofa atuai. I lau sunga le tamao ngā ruenga o pastari moana wili papu. Wharatua ia tiana ma le no whaalo. Whamalo, whatoatoa, whamalo, whinau i le atua mono na whingalo. Wa moi mitinga wal manui o ngā ruenga lau tele o le tatalo o ngā ruenga ao. Ia maua pere soifua malolo ina le tino malale nganga. Whapoloa pere tua di siaso le soifua. Wale fe au ma ngā ruenga. Whawhelo ea tu le rua sasa e lua. Le komiti. Ai maisi o taitai o mta ngā ruenga e fia. Le au whai ngā ruenga. Ai maisi o ta mama tua ma tina matua. Se o lava le lava lora ngā ruenga o se o ialo ma whanau. Te fia o whalofa mwhata alofa atu le suafa manu malo. O Yesu Keriso i le nei tai ao. Te fia whawhera i atu. Se wo, se uso stua fine se ta maa se tina o fia. Tātou te mafuta i tā pua inga i le nei tai ao. Te fia o whalofa mwhata alofa mwhawhera i atu. I lau tā pua inga mau le nei tai ao. O maia se o tātou tā pua i atu i le atua. Le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le anganga paia. O le nuu le neina o whaia, ina i o lātou tau ina lo veina. O lo se le sila mai ova mai le langi le whanau a tangata. Pe iai se tasi ua poto, o se na te sa i lia le atua. Manatu le nei tai ao le sila le langi o i tātou o tangata ata mamai. Wau tātou leo loa i whai o matiutia le nei aso. Ai se o tātou no manu atu i le atua. E ala le tātou tāpua inga o le leo tai ao. Whamanuia le atua i le tāpua inga i lona amataina. Wala watu leo whai pese mo le vi inga.
O le au whaia le tātou talo. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te tia pēr lo vi inga, ma mātou whane ne e lo suafa mamalu. I le nei tai ao, o mātou mwai sa ili i la o fio. Mātou mo mia lau whamalo longa ele lau whaunga i latou whafonga ma le mātou whalongo. Ale whamala malama mai le mana lo ngā pa ia te whaunga ina i le mea whainga ruenga. E au wala atu ai lau whina ngalo. O le mātou talo ma le mātou o lenga le li i. Se e mafuta ina o mātou tangata te tō tasi. Ne o mātou la ngona le tā ua. O le ao mai o la wafio e ala i la wafionga. Whaafta Yesu ono oi o mātou talo atu ai. Amene. I le wawa i atu le tusi whaita waso o le leo tae ao mata yala o mai o le nei masina. I nei whainta to i loa i o le soifuanga e soifua ola manu malo. I tai o te mai tau mau wawa ai ai mau whaaftai le tāpena ina o le tusi whaita waso. I nei mwhaia no manu malo i le ono sai. Manu malo le soifua e whinau. Manu malo le soifua mama. Ai pe tai o le mau o le tai au nei o whatu langa mai le tusi whaita waso o le tusi a Timoteo le lua le Timoteo lo tau poe lua. A lona whai poe lua sifunu ma le lua. Whapelo na whaita wina. Ia e sola ese i tu ina nau o tau le lea. Ia e tau sisi le ami o tonu. Ma le whaatua tua. Ma le alofa. A toa ma le file e mu. Whaatasi mai lato o e wala au i le li. Ai le loto mama. O le manaonga le apostolo. Ina ia mawhairo ni eise whea toi a papuai. Ma toi ti mata ma toi whautua ina ai. Lona tali i whale nganga wale wheau ma le ngā nuenga. Tuina atua i e feso. E manao. Le apostolo e tau i lona tali. Ia mua ona sola ese i tuina nau o tau de lea. Ai e tau sisi le amia tonu. Ma le whaatua tua ma le alofa. A toa ma le file mu. Whaatasi mai lato o e wala au le rii ai le loto mama. Pe tai o te whautu ina le whiau o le tai ao ne nei le au tū o mai le tusi whaita waso. Ia tau sisi le ami o tonu. Wala au le rii ai le loto mama. E whaita tō mai tau ina o le manaonga o le apostolo ia tau sisi le ami o tonu. O le ami o tonu o Yesu Keriso. Awai le se tase Yesu na ami o tonu. A whaia le maua le ami o tonu lea Yesu Keriso, peta lia le ami o tonu lea Yesu Keriso. O nono winga le mwhainu whaatino le vahenga i pito i lalo, o le vala ahu le ri e loto mama. Lono winga o le tangata, o te maitau iai, a whaina te maua le ami o tonu o Yesu Keriso. Lono winga o ko meti ala na vala ahu i le tua i le loto mama. A whaia le maua le ami o tonu o Yesu. Lono winga, ele ia te ia le mere mana o ile apostolo.
Pe tai fai pas fu male inga tong fai talai fe awur tai awur ni. Ta fai sila mai mo ila utus pa ia. Lo ye fai tau e whapea. Ua sila fie le li I ona lava tangata. En fai tato ilo le leia. Ua sila fie le atua me uma wa o ia o le atua o le poto ma le matai sau o ia o le atua fua na te sila fia me uma. Ai fai tato mai tauina. Ile fam talanga le apostolo. E taulo na tali I fale anganga o Timoteo. Ua sila fia le leia le li on tangata. Ta sila fi naunga lo ye taimi le lo tato soifua mo tato wola I te mi fai o paneta. Ta sia Yesu le tato tapua I umayai. Ta sia tu spaia le tato tapua I umayai. Tu la fono fo ye Yesu ke viso se fulu. Ta siringia. Awa tato te metawina e lo tali tonu ya Yesu. Ai fale lavar tali tonu tu spaia. E fale fia fo tu la fono Yesu ke viso. Au I wo sila fia le I ona tangata. O I tato te mautawina I fam talanga I sayelon tau pe luas puma le ono fai pe lua. I nato mai ia pui ona fai te toa. Se uru fale mai ele nuu a mia tonu. O e tau sia le mea moni. On tato fsiri lea po le hale mea moni. O Yesu ke viso le upu moni. O le tuspa ia le upu moni. O le tula fono o le mea moni. In faine mai tawina le tusia whaalinga le on tau pe luasuma lua fai pa suma wha. Fai mai wham talanga Yesu ke viso le antusio whaalinga. Amu ia I lātou o e whia na polo inga. Ina ia tanga ia lātou le la awo le ola. Ma I o lātou uruatu le ai ona whai toa. Tātou te le tau sia tu la fono ina e whaola ina I tātou. Tātou te tau sia tu la fono se fulu o le atua. E le lau sa pati tu la fono o le atua. Tātou tau sia ona ua uma ona whaola ina I tātou. Ana se noa tu spaia, le fionga le atua. Se manu tātou te le sila fia mai loa, le mero ta oto ele fina ngalo le atua. Ele esele me fai mai tu spaia, esele me fai mai Yesu. O le me fai mai Yesu, e fa mau nia le tu spaia. Ai o fa tasi ma ngā ruenga le ngā paia. Tu se fa linga ntau pasu lua fai pasu marfitu. E lo ai o e stoia fa na o fa fine. O e tau sia polo inga a Yesu ke viso. Ma ta au file mau ya Yesu ke viso. O le anganga o walo anga. Ta si le ofsidi o lo tau. Ta ta i eile fe au mani tato wa ai e nei vai tau o soifuanga. E tari tonu ya Yesu. A ele fia I walo anga Yesu. Ele ma lama se walo anga e tasi a Yesu. Aisea, lango le maa lofa whapitoa Yesu. I e la to te tau sia lon sa pati. O le tā ua na nāne nei tai au. A whai tātou tari tonu ia Yesu ke riso. E te tau whuon tātou tari tonu I walo anga Yesu ke riso. A wana le dātia mai le whi au le upo le walo anga. Se manu e le o mai lau tuspa ia. Le te whai tau mo whai tau ai. O le vi inga nao le atua. Te mai tau e li vaenga pito I lalo le whai pasuma le iwa whai mai whamtalanga le apostolo. Ia o esche le amio le anga I la tō uma o e tau le suafo Yesu ke riso. Mana tō tangata amio le anga le whalpui le le nā. A pe tai whamatala le apostolo o tangata amio le anga. O tangata la tō te tau ina le suafo Yesu. Ai le tari tonu li tō e tuo Yesu ke riso. E I tangata e tō rua e whamatala le apostolo. Whai pasu ono su fitu su valu. Whai mai ai a tau ma upu le anga ma le lea o ngā. Awa e tupu ati e le amio whale matau. O ala upu foi e ati e peo se papala. E iei umenio, ma fi leto. O ila ua ia ua se sele upu moni. O lo whape ane, ua ma vaele to e tu. Ua whale liu e se ina ai nisi ta ngata I le whātua tua. Lono wina, mo upu leanga I le tari tonu o Yesu o to e tu soifua manu malo mai. E tamo pai whale liu e se nisi ta ngata. Ina iau ese me le whātua tua. A wasa tau siringia I le tari tonu ia Yesu ke riso. Pe I tai lumna onga na. Ina iau whaina I loa ai. Ia I loa e Timoteo. O leo tau mai le apostolo ia te ia. O nono al watu tono le kalesia I Efeso. O la ieri tangata ingo ia umenio.
O la yele tangata I ngoia fileto. O le tangata ia e to lua. Ua whamatala tu spa ia. E le tali tonu ia Yesu ke viso manan to e tu so I fua manu malo mai. Ka o le la ngā ruenga. O le wha liu ese o nisi o tangata. Ma wha se nisi o tangata. Pai mai o la upu. E a ati e peo se papala. E manatu I tono le kare sia o e tāpua iai. E le mauaini tangata wha pena. Ni tangata ele whatua tua, ni tangata ele taritonu. Ni tangata e whaalilu ese nisi, ma whaase sei nisi. Ina ia awane I taritonu ia Yesu ke riso malana tala le lei. Pai mai fo mai o luka le nta upo e ono. A rono fai upo e fast food ma le ono. Se hali me te ua ia ue o tau le li ie. Ai tau te le whaia mea o te whaia tuani. Ma whangana o te whaia tuai I te hahona nei. E tele tangata la to te fia di suapo Yesu ke riso. Ai le tari tonu ni me fai mai Yesu. E le fia ni me fai mai Yesu ke riso. Ma fuangana fai mai Yesu. Se hali me ta wea o tau le li ia to te le fai mea o te fai atuani. Ale asa mori maua mata iu. I lona mata upo sifuru ma le lima fai po e valu ma le fai po e iwa. Fai mai mata iu e whaalata lata ma le nei nuu ia te au. Ma vivi mai ia te au e la tau lau ngutu. A o lato loto. Fai mai tala mata iu e ma mao rea ia te au. Fai mai fai po e iwa e tāpu ai fua mai lato ia te au. I lo lato fai mamata upu. O polo a inga tangata. E le taritonu I polo a inga Yesu. Taritonu le polo a inga le tangata. Ai le taritonu le polo a inga a Yesu e ale lon sapati. Fa penal mana onga le fiawa le tai au ni. Ai manao. Ma te yo e toi fai loa mai ni mta upo e fitu fai po e lua suma tasi. Se yo le lua suma le tolu. Fai mai ele sa watu le malo le langi la to umo e fai mai leli ie. Na o le na te fai le fina ngalo o ta mao le langi. Fai se fina ua. Fai mai Yesu o lo suafa na mato fa malo lo ai mai mato fai va venga. Tu li ai te moni. Ai fai mai fai po e lua suma le tolu. Ono o ta u tino atu ai lea. Yo ese yo to ya te o te le lo o to e fai a mi olenga. Le o manino ili tai au nei. Tangata na te le fia fai le fina ngalo Yesu ke riso. Tangata na fa matala Yesu te riso ili tai au nei o tangata a mi olenga. Ine mfainta to manino ili tai au nei. Pe tai le vavai le vanga mua o le laina e pito I lunga o le mauna o mai o le tai au le lero tai au. Tau sisi le a mi o tongu. Pero fai atu le tai au nei o le a mi o tongu o Yesu ke riso. Ai fai mai famtalanga le apostolo Ioane le momole Ioane am tau poe lua fai poe lua sumo le iwa. O le ato umo e talia le mi o tono e tangata nana whanau mai le tua. Mena le fai mai ei Ioane lon tau mua fai poe suma lua. Au le ato umo e na talia o ia ma whaatua tua I lona suafa. Na ia vatu iei o le manuia. Ina ia ta ua ila ato o le whanau o le tua. Tau wana na le mana o le apostolo e toi taulo na talifa le anganga o Timoteo. Ia e tau sisi le ami o tonu. Mea nana mana o le apostolo e tau ia Timoteo. Ina ia whamaro sia o ia. E le lofa tu no Yesu Keriso. A wale fe au maringa aruenga. Wa tau fia ia ma vala awina hai. So si tangata na talia le ami o tonu o Yesu Keriso. Mana o tau di tayau ni. O le tangata whaatua tua o le tangata le na. O le tangata e tari tonu ya Yesu Keriso le tangata le na. E la isi tangata na talia le ami o tonu o Yesu Keriso. E whapei whaile o Yesu tangata whaatua tua. O le tangata whaatua tua. O le tangata o ia talia le ami o tonu o Yesu Keriso. A le whai male apostolo Paulo le karesia I Roma. Lona mtau po e lima whai po mua. O le nei o tau ami o tonu ina fua I lona aro whatu noa. O leo o tātou le lei ai male atua. Tātou masani le pero su tasi whai po e ono. E le fia le atua le tangata. Pe a le aise whatu tua. Langa te tau tangata e sa ili le tua. O na tari tonu o soi fua le tua. I le mwhai tātou I loa li tai hauna nei. Filipi mtau mua whai po e luasfu ma le iwa. Pai male apostolo I le na o na whatu tua. E tau o na whatinga haina. O le timu ia ma le la haina ma le mao se o sia o na whiau ma le ngā ruenga le atua. I lu inga o le ngā ruenga. I le tau tua ina o le atua ma non fina ngalo. E le maua ma le file e muse mea. O le whaatua tua e tau na matua whaatinga ina. Le whai mai a kopo. Le tangata vale ai. Se whai loa mai lo whaatua tua e ala iau ngā ruenga.
Me na te mana tau tai nei a fai o tatou talia Iesu Keriso malana mi o tonu no winga e matua se lampa sene lo tatou fatu tua mo tatou tali tonu ele ise mea ele mafaya e mafai mea uma le whamarosi mai o Iesu Keriso tana noa ele alofa i tai nei tatou lau vivilu wai fai mai tala Ioane lon tau momore Ioane tau pe fafa pe valu o se ele alofa ele iloa ia le atua lono winga ele sta wa fa me o io tangata na te ilo le tua o io tangata na te ilo Iesu Keriso ai le rofa ma fuanga na fa me io ne o se le rofa ele ilo ia le tua simboa ale uta to ilo le rofa le tua io ne toru fa po suma le onu o wa fa pe la va na rofa me le tua le la fo ina me lo na tani pele to tasi ina ia le fano se tasi man on na le langi ina ia le fano se tasi e pa tua ia teia te mai wa mene ni taia file mu fai mai apostolo Paulo ya Colose mta upo tolu alona fai upo spulu male lima ia pule le file mu yo to loto ina ia fai o to lor mele na va wina yo to ina ia fai o to matino tas o mai le file mu le tua I tonu ya te oi, I tonu ya te au ne taia. O pule le file mu o le tua e lo soifua, au ona mono tatou wona ngā lunu. A leo fai maritu stala ya e peru nom tau pa suma lua fai pa suma fa. Tau sisi I le file mu, matangata uma. Au noa malea, ele aise tasi na te ilo atu le tua. Vi ia le tua ne taia. Mea na le mana o ele apostolo le taia ne ina ya mai se fe au mo ta u le nei tai au ina yo ta sisi la mi tonu Iesu Keriso a ta mo le mi tonu na matalia le mi tonu na Iesu Keriso ona ta fatu tu le yai mata tari tonu yai ona ya ti ta le alofa e ma faina fu ina tu ai o ta tangata e yai le file mu tangata e pu le file mu tangata ale yai le file mu na te le lo atu le mamalu mo sisi ese o le tua e mai vanga pito I lalo le mau o le manu lo ti o le nei tai au bala au I le li ai le loto mama o tupu le name am fainta to loa I le tala le farseio o male telona ia la tapua inga talo o tala farseio le tau siringia le tai au nei male talo le telona ai mai ese fe au po tupu I tono tapua inga le taimi o lo tato soifua mo tato volai Tatu tapua I patasi, ma vivi patasi, ai leo ia se file mu o le tua, I le finegalo le tasi le tasi. Al mana onga na, le mana o le apostolo e tau mai le taiana nei, mala au I le li ai le loto mama, le tioa, ina o palpala, o fale e tonu le loto, o ta vita o le tangata van mai le tua, e tu tusa o la loto. Ai fe mai ta vita le salama lima suma tasi, alona fai upo se fulu, le atu wai ia e faia se loto mama mo au ma ia fa wina se loto mau to tomu ia te au pa wale me nei lo e ta vita au no ma le loto mama na te faia se na wa misi ato ia fa me fa po suma tasi o te la foina o te ve sero pa ia te au nei lo e ta vita misi lo ma pa ia o le son fa mo al ta uana na ta yauna ni to siaki lo finangalo se to siaki lo loto mala au le li le loto mama fa mai la unga Yesu mata ye lima fa po valu amu ia e loto mama au wala to te lo atu le atua tangata loto mama tangata na te lo atu le atua a mama le loto le tangata por ale me fa le tonu e palpala le va ia tangata loto mama e mama ai pole ala mata ngo fiema le yo se mea ai ente ngata ola palpala le loto u fa le tonu ai me pole ala vale le e fa pena le nga ngor fi awore ta hana ni me na fe me poto sol mona i lom ta po fa fe po lu sumalto ia sidi ona le ro ino lo loto I lo le ino me oma awa e tupu ma ia le amio me na fe me Yesu ma te yo sulua o le tele o me le loto e tau tala ma ia le mutu Awae, lui family loto le ana. Ar ta hua na,
Fa me au mai le tangata mi le mele le mai mele le ma teu lo na loto. Al tangata mi le anga na te mai mele anga mai mele anga ma teu lo na loto. Me na te mana o ta o tai au nei. Ine mfeno tato wala au ine ni ima le loto ma ia ma fai na leo lo ina lo fina ngalo ma lo loto. Fai mai le poto sono mona le tai au nei. Ia sili ona leo ina o lo fina ngalo ma lo loto. Aisia, fai mai a wai tupu mai hele amio. Ona mana o ma fea o le tai au nei. Ia tato manu ma lo le soi fu ma. Fai mai fai po sfulu o le melea o te ono sa iai me uma ono le au filifilia. Ina ia maua e la tau lava le whaoratanga o lo ia ke riso Yesu. Ma le manuia e whawawau. Ono sai e le apostolo. Ono sai, ina ia mawhai, na tangia ma watu le whiau mo ta ngata o filifilia. Ina ia la tau maua le whaoratanga me Yesu ke riso. Ma le manuia e whawawau. Mea nana mana o le apostolo e tau sio na tari i whare anganga o Timoteo. E le fi nau le tangata o le atua. A iei whi vai inga. Ina ia whaina ia i loa. Ia ono sai. A atu ma le anga malu. Ina ia mawhai pe mawhai e le atua. Ona whoa ina tu le sana mo ia te lato. Ina ia o lato i loa le le iai le upu moni. Whai mai whai po suma le tasi. O le upu moni le nei. A wā pe a whai tātou te oti whātasi mo ia. Tātou te ola whātasi ai foi. Oti le tangata tuai. Oti le tangata tuai i aso whaiso. Ine mwhena whasi o tia le tangata tuai. Mana mionga pero mana onga le apostolo Paulo ia kolose. Ale oti le tangata tuai ele mwhaina whaafonguina. Ma whaafonguina i le tangata whau. Ua whaia e whaulinga i le atua. Le tangata le nā le mana o ile apostolo le tai au nei. Pai mai fai po skulu ma le lua le tai au nei. Pe a whai tātou te ono sai. E whai fo i tātou matupu whātasi maia. Pe a whai tātou te whaafiti a te ia. E whaafiti fo i o ia ia te tātou. Ioi, angia ngia le fua le ono sai maia tātou manu mālo le ono sai. Nā ngone ono sai e le au pa ia. E mele fo mai o luka o mele nei o iloto ono sai o mele o iloto hola. Ine i whaina tangia mai le ono sai. Au nei, tātou whaafiti a Yesu ke riso langa a whaafiti tātou, whaafiti fo Yesu ia te tātou. Whai po suma toru. A whai e le whaamaoni tātou. Le whaamaoni pe alava ia. E le ma whai e ia. Ona whaafiti ia te ia. Ke mai sa wā mene ni taia. Soifuanga na tātou soifua i le aso ma le aso. I te mi tātou te whaia inga e, te mi tātou te vai vai e, te mi tātou te lalo ai, whai mele apostolo. A whai e le whaamaoni tātou. E whaamaoni pe alava ia. E le ma whai e ia ona whaafiti ia te ia. Mana onga nā le whiau le tai aure ni. E o mere whai upo e lua se furu le tusi o lo mauma e le whiau. O whamatala mai e le apostolo. E ipu auro maario e tuu le whaletele. Ipu o mea, mai po la au, man mai au ngā isi, tau le leia isi e tau le ngaina isi. Ine ima whain tātou ilo ai, o le tāpenanga o le whiau, i tuai ngā tangata, o lo iai to tono le kālesia. E marolosi e vai vai. Ang manao nga na, ai whai mai whai po e lua sumatasi, o le nei. Ai se tasi e whamamaya te ia ai nei mea. E whai o ia ma ipu e tau le leia, e whaasaina, e au ngā whoi mo le ri, ua saunia mo ngā ruenga le leionga. O le whiau le nā o le tai au le nei, mana mana onga le nā, ina ia ma whaina vea lau tangata, soi fua tā pua i le atua, ma lau tangata au auna i le atua, o ni ipu e tau le leia, o ni ipu e au ngā, o ni ipu o umona whaasaina, e au ngā mo le ngā ruenga le ri. Ona mana onga na, whai mai mana onga, o le apostolo Ioane, se lapta inga, mo oe le talavou le tai au nei. No mua le Ioane mtau po e lua whai po sulu lima, ke o suma le fitu. Au atau te mana na o i le larolangi. Po mea o i le larolangi. Pea whai e mana o se tasi i le larolangi. Whai mai le apostolo e leo ia te ia le alofa le tamaha. A wao me umalava o le larolangi.
O le tui na nau o le tino, ma le tui na nau o mata, ma le whaalia lia o le nei o langa. E le mai le tamā ia. Ai mai le laolangi. Mai le apostolo o tatu te mana nao i mea lai laolangi. Talavou. Tui na nau o le tino, tui na nau o mata. Whaalia lia vale o le nei o langa. E le mai le tamā ia mea. Ai mai le laolangi. O le ama vai atu fo i le laolangi. A toa malona tui na nau. A o le whai le fina ngalo o le tua. E tu mau lea e whaavavau. E mai tau ameni. Ma mai le laolangi. A o le whai le fina ngalo o le tua. Whai mai le apostolo. E tu mau lea e whaavavau. A le ase mana ongo Iakopo i tai au ni. Iakopo ni tau poe wha. A rono whai poe valu. Yo tau whaalata lata atu i le tua. Ona whaalata lata mai i leo ia ia te o tau. Ni nā whawhano ia o tau lima. O tau o e whaaloto loto lua e. I nā whamama ia o tau loto. E loa le apostolo. I nana tusi. Mo le tusi mo stangasa sto tasio i tua inga sfulma i lua. Whamai manaonga Iakopo. Whaalata lata i le tua. No ia le tau na mamao ma le tua. Nena le whamai Isaia. Ia o tau sa ili manua ma whauna maua ia. Ia o tau wala au manua ma whauna lata mai o ia. Whalata lata mai leo ia ia te o tau. Whawhano o tau a ao mo tato lima le tangata whaloto loto lua. Tangata ele mautonu, tangata ele taritonu. Ai whai mai Iakopo. I nā whamama ia o tau loto. To siaki lo fina nano pe ona fai mai ei le poto Solomona ia sidi ona le loina o lo loto lai lo le leo ina o mea uma fai mai ni vaenga pito i nunga le wheau ua sila fia le li ona lava tangata le atua na te sila fia mea uma sila fia le atua lona tali i ma lona fini le tangata na te talia o ia ma whaatua tua i lona suafa. Mana onga o Yesu tai au nei ala le wheau. Ia o ese le ami o le anga i la tō uma. O he tau le suafa o Yesu ke visu. Tangata i le tari tonu. Tangata na te le fia whaia le fina ngalo o Yesu ke visu. E tau na luese. Whamai le utu o le nei vai aso ma le nei tai au. Ia tau sisi le ami o tonu. Mala au le lii ai le loto mama. Suafa o Yesu. Amen. Lo mātou tamai o le langi. Mātou whaalongo i lo fina ngalo a mai. Mātou mō mia le ngapa i o lau fio e whalau tele ia ai o fina ngalo mō mātou whango e moe e tā ua o fio. O le mātou talo le li i ene nei tai au. Ai mātou tele ianga atu i whiau tiu te mawhaiva o le nei aso. Whātonu wholau lau fio ma tai while muina la mātou whainga amalanga. Talo mo monuia te whamuia i te maori ngā ruenga wau. Mamuia lau ngā ruenga wau. Mamuia ia sa ma uma mai mātou uma ni nei tai au. Si tia pelo vi inga. Ia pelo suafa e whavavau whavavau. Amen.